Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Working President Joka Khor Nyotrap National Awakening Movement ba Thomas Pasa ulong bagi rule brathau de Executive Committee Jonga Khasi Hills Autonomous District Council ban pendrekam ya Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act arajar phowe ki kalan bapalan. Habakaran jigilar patai kubor gash potrik rempang arajar posan ba Thomas Pasa ulong ru bakinong shnong ge bakwa ban register ya jaka ki hab ban shimshwa ya no objection certificate nagashnong ba keduler penscam nakahima. Ula kamru hapadang gini gisin jam bagi patba ki hab banyat kedon pat ke bamsap namar bagi dor barshnong bagi hima ki mbut satya ki kendor belebu dak district council. Shu ula angru bagani ke land act jong district council kamte perking bagi nong shnong kin hab ban register ya ke jaka tangha ke district council hendrik la ban register wat ke office deputy commissioner. Nakaliang jongi ngilai opule tu ka land act jong district council ke badang susyan hi bat ngilap kam dalong mandatory than. Pi mentaki pajak kila men register siapa DC la register apa dis council te ban register buru arjaka ka along bai ban benyo pajak pada man kadon ka fee ba fi hapsim te nak kalian kejungi ngilalap ru ya ka act jong dis council ba ki long ki khongwan parat khandian menta kinong seksyon la ki kwa bil register apa ka council ka egalanti ki hapsim so ka kot NOC ka shnong la ta pada hapsim sa Dulir penstam nak hima. Kihap rai kini baru dan kira sebuah council. Bat ngilap ba lembak kini stages. Kiba bagi habanyan kadang ka corruption mana. Pila pipek ni council kalau nak buat parking. Ya ka jaka ka bahapo 1,000 square feet ka bai kasnong kalau mensim tang 100 tengkah. Lani 1,000 tengkah. Kahima kalau mensim tang 1,000 tengkah. Ma bat ka dis council kan sim kata ka bai registration. Bat kaba hetam ka pisa kaba ka council kala mensim kum kata ka bai registration kam dei ka bakhiatan hadu kata Henry ngitip ya kajing syaba ki babon ki sirong ki hima ki ra kim ya kat kum ni ka dor balabot council ki la ka jong hi ahima ka sim berman ka square feet kata tengah square feet kuat kisnong nuk dan bayar dalam kajong kisnong tinggi iba kam dan tan kerja kajing ya baik ya nanti lene kata ka banwan ra ya kata ka sistem kemangong pensuk yo baik bah namar ba ka huru-hura ba kani register ka dis council ki stages ki bon tiki babon ki pa yung no bahar register po di office tang siling ti bilada ka khamsuk te ya kani ngasudai ba ngi happy ban sim baik ba ban penduk ya kan notifikasi kena sebab kuat jong ka sarkar jala bat ban register ki khendau baik hapo ka dis council baik ban long mandatory baik kenapa nginum dot ki khendau siap kinum suntut sekiwi pada ki jela dan sekiwi pada ki beri ki bam ki bala syamana man thiet jaka hang ne kat kum ka lanton sadak hadu ki khendek snem ki bladam wat ki bang ru ki mi itu ya ka got na po dis council haba ki don ki bokwa menseng business ne ki bu dekat jaka ka puta ki mortgage ma ban yo ya kalon ki bang ki babon ru ki mitu tang mo ong benda ya kan ni land act juga dis council ni hab ban pen baik cemai ni kan ni hak ta kan nanti bakan long pensuk yo pak ba bat haka bar pada ban penting kena bagin pendek pensa ya ka kendau siap ko mo ong amane kan long ka babakla ba pin ong register hang tur ulang te menta arja ka register ka perkelumar yo pak ba bat lesi ka jingbo record ita ki kendau siap kan long ka babakla pada pi kani nganong pi ka dis council ki mo ke dorbar kur kadai ka wei na ki bentak ki badon kamba lani wei na ki mau bersih jong dis council dorbar kur larang kim don ni ki dorbar kur kam don jingmut ngi ne kran pi te ka jing don jong ne jong ban qualify ya ki dorbar kur kadai ka badon kamba ngau la slam palan la di man le nadu mono ban qualify ya ki dorbar kur kemar kan ong ki don mentang hakot khobor ki pai ba ki nyoi ki pen kelakur teng tha fit apa fit lalong kamu kalak man long ta pi nak kalian ngajongi ngilap ki brio ki ba lese ki bamdei ki kasi ki dan ni kasudul type sarki tikini ki wanra ki keluar ha kajai mudri ngajongi lada gim simkia ya ki dor bar kur bat nak kalian ngajongi ka dei ka don kabe bat
Soturat maka council kalawan ra kalau ya itu dah ka anya ka dor barkur kenang manang ni sekamat ngit pendek pensak kata ka reti ke dustur ka simjat simkong ka jongi pada kan